ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି। ଅଲଗା କର କହିହେବନି ମାନେ ଏଇଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏମିତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଓ ଭାଇରେ କି ସ୍ମେଲ୍! ମହୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ପରେ ଏଇଟା ନଈ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାନେ ଅଦାଲା ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଠା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଇଠି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ନେଇକି ଆସିଛି। ନଈ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଏଇଟା ତାକୁ ଆଣିକି ବଛା ବଛି ଆମର ଘରେ ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଖାଲି ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପଡ଼ିକି ପୁରା ଗୋରିକି ରଖାଯାଇଛି, ବୁଝିଲେ କି। ତ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଗରମ ତେଲରେ ପ୍ରଥମେ ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲାଟା ରେଡ଼ି କରିବା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳଟା ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଗଲାଣି, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଆମେ ପକାଇଦେବା ଆଗେ। ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ, ବେଶୀ ନାହିଁ। ତେଲ ଯେତେ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବୁଝିଲେ କି। ମହୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଡେଉଁଥିଲେ। ସେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ମଉସା ଧରିକି ବିକୁଥିଲେ। ସେଠି ପୁରା ଧରିକି ମାନେ ଦେଶୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯଦି ନେଇଯିବା, ସେଟା ଛଡ଼େଇ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ପୁରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ହଳଦୀ ଲୁଣ ତାକୁ ବରା ହେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମର ଇଏ ପକା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ରାଗ ମସଲାଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ପକା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କୋଉ ଭଳିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ପକାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ତା ପାଇଁ ରଖିଦେବା, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ହେବ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷାଟା ହେବ ଆଉ ନା। ଓହୋ ଭାଇରେ କି ସ୍ମେଲ୍! ମହୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ପରେ ଏଇଟା ନଈ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାନେ ଅଦାଲା ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଠା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଲା। ଆପଣ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବେ, ଜାଣିବେ କେମିତି। ଏଇଟା ପୁରା ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗାଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେ ଜାଣିଦେବେ। ପୁରା ପୁରା ବର୍ଷା ପାଣି ଟିକେ ନଈ ବଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଈ ପଠାରେ ଆସିକି ଲାଗିବେ। ଆଉ ତାକୁ ତ ଏଇଟା ସେଇ ଜିନିଷଟା ତ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ତ ଏଇଟା ଆଉ। ଖାଲି ଆଣିକି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ଭାଜିଦେବେ, ଭଜା ହେନି ଆପଣଙ୍କର ଭାତ ଉଠିଯିବ, ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଯଦି ଗରମ ଭାତ ମାନେ ଟିକେ ହେଲେ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଗରମ ଭାତ ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ଟିକେ ହେଇଥିବ। କଟା ଆଳୁ ପକେଇକି କରିବେ, ମଟନରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ପଡ଼େ, ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଲାଗେ ଗୋଟେ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖେଇକି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସିନା ଦେଖିବାକୁ ଭାଇନା ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼, ଭାଜି ଦେଲେ ଏତିକି ହେଇଯିବ। ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଅଛି ନା। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଭାଇନା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସ୍କୁଲରେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସେ ଗାଁ ପୁରା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଥିଲା, ମା' ଗୋଜବାୟାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା। ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଡ଼ି କି ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଯାହା କରୁ, ଆଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଜି ହୁଏ। ମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଜି ହେବ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ପୂଜା ହେବ। ପୂଜା ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମିଶିକି ମାଆ ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମମାନେ ତାକୁ ଖାଇବୁ। ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିଆରା ଥିଲା, ଅଲଗା ମଜା ଗୋଟେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇଟା କାହିଁ, ଘର ଭିତରେ କିଣିକି ଆଣିଲେ, ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ, ଖାଇଦେଲେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସିଏ ମଜା ନୁହଁ। ସେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମଜା, ସାଙ୍ଗସାଥି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଚାଉଳ ଟିକେ ଆଣେ, ତୁ ଚାଉଳ ଆଣିବୁ, ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ଆଣେ, ତୁ ଚିକେନ୍ ଆଣେ, ସିଏ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭୋଜିଟା ହେବ, ସେ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ତା'ର ଗୋଟେ ମଜାର ନିଆରା ଇଏ ମାନେ ଖୁସି ଥିଲା ଏଥିରେ ଗୋଟେ, ବୁଝିଲେ କି। ସେ ଖୁସି ଇଏ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ହାଲକା ବ୍ରାଉନିସ୍ କଲର୍ ଆସିବ, ଜାଣିବେ କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଟିକେ ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନହେଲେ ଜୋରରେ ରଖେଇଦେଲେ ସେ ଉପରୁ ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଭିତରଟା ପୁରା ହେଇନଥିବ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲେ ସେ ତାର ମଜାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ ଆଉ। ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁକି ଇଏ ଆମେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଉପରେ କାଟିକି ରଖିଛେ, ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଦା ରସୁଣ ନେଇଛେ, ସିଏ ହେଲା ଆମର ସୋରିଷ। ଏ ସବୁକୁ ମିଶାଇକି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ତାକୁ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ହେଇଥିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା ଆଉ, ହେଲା କି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ପୁରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର କଲର୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ବ୍ରାଉନିସ୍ କଲର୍ ପୁରା ଆସିଗଲାଣି। ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନାଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଓ
पूरा बढ़िया पूरा एकदम पूरा कष होइछि पूरा चिंगुटा देखले जे लागुछि पूरा ओहो खाली गरम गरम बुझले कि गरम गरम एमती भजा खाली एमती बाहर करेंगे धरिकी ताकू पूरा खाइए पूरा अलग प्रकार तार मजा देखुए बर्तमान आम चिंगुड़ी पूरा भजाटा हो गलानी बुझे कौ भाई देखो हाथ ओ धरिले धरिकी चिंगुटा को कौन कौ भाई अलग बर्तमान चिंगुटा पूरा आमर हो गला बाहर करदे प्लेट कौन चिंगुटा देखो झोलटा बर्तमान रेडी करिया बर्तमान तेलटा पकईदबा ए तेल गरम हो गला अल्प फुटन टे पकईकि आम फुटेदबा पूरा गरम हो नाला हाँ हाँ हल्का गरम होगला जो गरमटा हो गला जना पड़नी से पकड़े हाँ बस बस पियाजटा पकई दियो कटा पियाजटा बर्तमान पकाओ हाँ बर्तमान पियाजटा पूरा हो गला मसलाटा को पकईदे हाथ में हाँ मत पूरा मसलाटा ही पूरा लगुच मैंने कि मसलाटा करके पूरा लास्ट में पका आज पूरा चिंगुटा गोटे ए क्लास चिंगुटा हम पूरा छिंकटा आई लगे पूरा से मसला पानी को ऐड कर दियो से पूरा सीझीज देखते हल्दी गुंडा पड़ो आमर अल्प बास बस 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 लंका गुंडा पकाओ लंका गुंडा पकाओ जीरा गुंडा पकाओ शुक्ला लंका बाटल टी बेसी पकाओ राग हो अब ये पकना धनिया गुंडा पकाओ धनिया गुंडा जीरा गुंडा पकाओ बस 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 धनिया पकला बड़ा स्मेल आसला जीरा गुंडा पकाओ बस 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 गरम मसला आड़े लड़े पकेव गरम मसला पका दे घोड़े दिए मसलाटा सीझीज घोड़े छाड़दा पाखापाखि 10 मिनट भाई ये फुटी जाऊ मसलाटा भितर सीझीज ये मसलाटा हो गला आम कटा चिंगुटा पकईदबा पकई टे फुटे छाड़िया सरी भजा चिंगुटा पकई दी फुटे छाड़िया मसलाटा पूरा अलरेडी पूरा हो गला देखुए कौ भाई पूरा हो मसलाटा आम चिंगुटा को ऐड कर बड़ा बास्ना देसी 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 बासनाटा चिंगुटा को ऐड कर दे टमाटो को ग्राइंडिंग कर देते ना फ्लेवरटा किंतु अलग प्रकार ग्राइंडिंग कर पकड़े मिक्सिक आस फ्लेवरटा मस्त लगे खट्टा खट्टा लगुव आ स्पाइसी लगुव राग बढ़िया लगे पकईकि खाली हल्का छाड़ीदेवे से कौन हम कहले टे झुक झुके झुक झुके हो गले मसला पूरा पानी गुड़ा चिके जो ये भितर चिंगुड़ी भितर पशिगले से खाया पूरा टेस्ट लगे गरम मसला ऐड कर दियो ऐड करके घोड़े दियो टे धनिया पत्र टे पकई दियो बर्तमान आम गरम मसला को ऐड कर दियो टे बस बस बस
धनिया पत्र कटा धनिया पत्र हाल्का टिके पानी देके तो घोड़े दियो से पूरा टाणिकी ऑटोमेटिक पूरा रहिबो गैस बंद कर देले से पूरा लो आंच को नहीं आसो से धीरे 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 रास्ता हो जिवो ओहो धनिया पत्ता पड़ला पर अलग प्रकार मेटा आसुची पूरा अल्प टिके पानी दियो बस 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 तो देखुते बर्तमान आमर पूरा रेडी हो गलानी चिंगुड़ी झोलटा आपको कहती पूरा देखा देखो कौ भाई पूरा चिंगुड़ी झोलटा बुझल तो कम तेल बेसी ना चिंगुड़ा पूरा पूरा एकदम पूरा 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 नालिया नालिया चिंगुड़ा पूरा ये खाया पूरा बढ़िया लगे गरम भात सहित चिंगुड़ी झोल हल्का टे काकुड़ी साल टे ने काकुड़ा सरी बोली काकुड़ी सालटा करनी चिंगुड़ी झोल सहित भातरा खाइबी देख खाई देखिए कौन केमती हाँ झोल टे देखा अरे झोल टे खाया पूरा कहीहबनी मैंने कौड़ा टेस्ट है चिंगुड़टा गोटे देखिए ओह एत मीठा चिंगुड़टा मैंने हतरे चाष चिंगुड़ी आ देसी भितर फरक अच्छे पूरा हल्का भातरे ये भात मुझे दुथर खाई पूरा एमती पूरा टेस्ट है कहीहबनी ना मोर भिडियो मोर भल लगी मो चैनल को लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ आ मत कमेंट माध्यम जनातु केमती कौन होती आपको आगू आ गए भल भिडियो नुआ रेसिपी गोटे नहीं आसवि खाइबा जनइबी आपमनकु केमिति चलतु रही जय जगन्नाथ।